Yan may OFW te. Kaam ni pente may OFW sa pamamayam yan kaam. Atau may usbabi neke si tulakan. Yanin may baaho protocol atau kan sara bineta de sara Pilipinas sila lahat tewang sete katuo atau kan wang semole amban lahat Arab atau kan amban imban ni lahat. So ini may ta research stage tinged pagipain ko si kaam bang sa upama niya baaho update si tinged protocol si may OFW bang te katurem lahat masih kita mag-update. So dehaluhin maananin expired ni sa ubos ni yan bakas matuulay. Ubos ko ito yan yung baaho miyaan takasuawe ite. Bang ini sara bang kamtek katurem lahat Pilipinas si airport pitika atau kambotek ka. Inin sube sa miyaan hininang para si kaamin atau kan hininang bin. Painde to si sulat basta tinin all arriving travelers must undergo a COVID-19 swab test 5 days after arrival and must complete 14 days quarantine even if they test negative for the virus. So mananin, kaya man pen ni bohotek ka, subay palabi amban COVID-19 swab test. So mananin bisan pika baka swab test sa upama sa bilitad matuto subay kang pinalabay balik swab test. Suga dumin si airport mian swab test 5 days after arrival. Mananin limielew palabay amban patek cabin. Mananin si hotel ni kaam. Pag bino ka magtawo si hotel we me uwahin. Mananin diretso ka quarantine. Sumagwa anen gikam tapole hap basilan sambatan gero ubos la iyene quarantine yato kan gigap gay pagwala i negative test bin. Pende tuo must complete 14 days quarantine even they test negative for the virus. Bisan pa kanya anen kam negative sa upama, negative kam sa upama si virus, andang masikam palabi man 14 days quarantine to si lahat Pilipinas. So inin miyaan baaho sarain amban February 1 inin do 2021 inin mian sara pinagbabaho presidential spokesperson Harry Roque. So dumin hadja inin kite magpasaplag si kaamin kay ni magpasaplag sumabaanin sa akon panabang hadja para si me bangsa ko kung may kaamle pa inti pakalay-kalayan panabang korupain murah-murahan ini janan tahati webi do supaya ka giawam bangini me sara ate matubawhin. So kapandakan nen ta quarantine kam si sa mian Maynila salta puasa man limielew swab test daw kaam ubos sinagaran daw resort nen pagpuka ubos resort nila in magikam pinapole pito Basilan pagteka to si Basilan ubos pene arriving passengers regardless of their origin shall be required to undergo facility based quarantine upon arrival. So mananin suway labi quarantine they shall then undergo RT-PCR ini nan de RT-PCR ini Malaysia Manila yene sekali melew nilai mana nilai kantines from the date of arrival in the country. Obos ini nambu amban ren pagteka tu si lahat ni sab si Basilan masih ka pinalabi ni sab amban ini inubusan quarantine bi Malaysia Maynilain. So pagteka tu they will then have to complete the rest of their 14 days quarantine under the strict monitoring of the LGU. So, ubusan bito, miyan 14 days quarantine bin si Basilan, si LGU mananin si municipal bi, ubus nan si inin, kajari pa inde, may go on quarantine in their house. Kajari kam ha mag-quarantine si lumabi kanya-kanya, depende si barangay bin, sumagwa anen, suwero ta check o may health LGU hin, miyan pente may nurse ten atawa kanene may COVID-19 may majuti matu silat Basilanin subay niya alay ininan we de miya dedicated room ni alay personal room bi de si lumabi ubos gani alay umasek sa diaman kaam demikian nen away gana kadari luas asek sa miyan PC room bilay mikikam kadari mag house quarantine at home quarantine. So manggay kam tapag provide say si lumabi pete lumabin papite ne gita control masih magluas asik mi ahin pisika bu bisan
So kumanin ni bisan na bilik bis dihanan bi gi masih ta kontrol ahin so pama kami makanak bi di kapandakan nen na pina quarantine dukam masih si miaan LGU atau kan bang niya quarantine facilities si barangay bi kan pinapi masih puma. So inambuan ban me inebinin requirements in pag home quarantine. So ang kada palabi-labi mian magtawag si kite bangoy ko gi ko sa pina home quarantine he pega tamit we de yene requirements home quarantine report si kite sa ta ni mag-comment si kite gi tantuha bangoy ko si mian pina quarantine dumasit si basilan bu bisahanin kan ni quarantine de subi quarantine si home quarantine ne bang dem sulat lay home quarantine ni hati pag nilaw na ko si me pwede kabagayan bangoy say me bang sa atin pag si basilan masih se pinagi pina home quarantine kasi pinapihak puma de pero ang siri nansi inin pega tamit we bi yene requirements in yene IATF in maananin ga tamit we bi yene requirements in IAF nene COVID-19 20 task force in IATF 20 yan banggay ta mitwe bi maananin sulay kam pina quarantine si barangay facilities atau kan municipal facilities ini lay kam si pag pondohan mi atau quarantine lay. So ay mi an kapandakan nen si tenged pag pole pito hap lahat si lahat basilan. So mi an para ngasige kam ngasi andang ko me tagitebin balita te deheluhin para ikam ngasi ini me baaho rules atau kan protocol pinagawa we mian grab governments in Pilipinas. So mian makahap din si kite pagi para pamahali amban iene mag pinian de ngaluha iene COVID-19 dem lahat hangkan pinalawi ka amban quarantine. So balik ko teka kaam si Maynila quarantine kam magtaos si hotel pag-ubos si bisan pe kanianen magalaanda masih pinagsadirum. Ito man ang problemahin pe bisan pe magalaan da pinagsadirum pe. So gibi katahan ko bang ka pindar harus mesa bang tanatabasa ko nasa masih subisay. Bisan pe magalaan da masih pinagsadirum bang se quarantine si Manila. So yun ang ba problema. Ubus pagpuas ang bante karelay pagngabot sa 5 gai na may kese swab test. Pag ubus swab test may ke inagaran daw negative din pag negative si pinapuli sa basilan. Pag teka to si basilan gaya sa mag-swab test to balik. Gaya sa mag-swab test, bakas nila is Manila. Pag teka to na isab si basilan, continue re quarantine de malaihin bang so pamaning gaubos 14 days din, continue re to si basilan. Pag tubos to si basilan, 14 days din, na may kinese kajari mole dengan parangan hap, kalumaan de. So, miyang kapandakan nen, bang baya ka mag-home quarantine, suweta meet B, miyang requirements in IATF in. So when room bilay dihanan bi si lumabi, ubus room lay gay kajari magluas asep pi sa diem ban kaam. So manan hindi kam kajari magsaget duk may pamilya bi mali si lumalay. So ikapandakan nen na bubang para si ako hunit i apaste hangkan yan pagteka to si lat basilan ka na tanto exempted mian si may para kalalay masiru kita bi pina quarantine si ineben quarantine facilities si barangay TV atau kan si municipal TV. So mian request TV teed bang metek kakaam me OFW hin barangay bini kaam para mas tapit-tapit pa nindewan kaam me kaanakan bin bang me kinakan degan ta me pangurung si kaam supaya nekam tapit panindewan de kaamin pege kay kan ko itu barangay dalam lahat basilan ini ane kanya barang mi anine na de barangay facilities atau kan COVID-19 facilities luo si Eriate. So nggak manyain na sagan dapat masih kita si municipal. So mian taman pinasaplag ko si kam si waktu inin na bang sa ka masaplag me page mohonitin bang pagpayam di video ya delulay tapayam din Januaryhin pay us bisan pe bulan Januaryhin eka pe masih gak magtawa do pagbalita ten hangkan ni sanduin maka amane si kite di bener nga mapente wi ano sa pende mian daki kita magpasaplag banggiro to sarun mian binasa kulay to oy isa pagi amban ini pagtaimain gak tantu tataima dok hatuk kwe kalamahan ban me kulang hatu explanation kun atawa sige kulang explanation kun arakala iye makulang pakalenen arakala gak ubus ni videohin hangkan gak tahati ni penia me bangsate me dagiwe ngawut me da minute tahala ane payman giir butuk payam de balitaten ini ki hati
pain ko kemon OFW te kasi basilan gana ni quarantine de ubos pag gani takutan tambus ko bisa kun gana malainkan nila iga pakalene ga pakalene ba niya malainkan ne ubos si Manila demikian ning karo pakalene ba niya malainkan ne na so mi ani pag ano janan gita hati when begini binisat so mian pakukusi kaam di hello man pagserbi pagkabi paymano bimahap joten ubuson biten mahap pakalehon bibang ini me timumunganin ubos bang niya kita TV kadari ka mag-chat si ako at ako mag-comment ka amduk ta follow up te bang ini ganta pag makulang ta pa sampay ko si kaamin pagibin nalen baya ko ten hadya makatabang si kaam baya adyo ko nabangan bang sako bang sa ingge gisi magsuwa-suwa bang ini ganta katekaren matuhin bang hininang din so si akuhin so mong katas bagi niaro assistant o wala ini inasisan do kita may uwahin bang ini ganta ini do Malaysia Manilain pagi magtas dukam sinampang so men nilaw kam lai pagtika kam lai so bang niya painday niya do bin nga do kaam da kam niya bukas ko makatawagan ako problemahin bang niya da kini do sisi ege sing atong edo ne pe basa gane ko niya basa ne do ini so mian bang niya dak ne do sikam ngedo kaam pagi kalagi hani si pagpolay bipitu bang ini pa mian akarelu si kaam edo biteed bang mamolein be kam so pama yes mi mamolein pesan dohin gai basa kapan den pagteka si Manila diretso ni sa pinahap basilan sengi-sengi itu di basa si basilan ini di basa mian quarantine kero kainan ng basilan ne so okay ro sabi masih suga bang ni alusara bineta do si Manila pagi munisipalin lahatin kanya-kanya ruksara ne bang Demrat Pilipinas so banggay sa mian magtawa banggay magsali ini problemahin komene magkakakita bitu ini sara ten arakal alay sa di sara den nagana tahinang te bisan pepeng ko si kaam bitu si lat basilan kadari ka home quarantine banglay si Manila arakala gana kadari home quarantine lay bisan penya luma anu niya bilik no dianan no girma si kajari so gigite gian magsali hangkan depende si situation ko ne balita ko dialuhin depende si barangay si municipal patek kahanin duk lahat paluhanin so sinduhin ga pakaleri bisakun salta makakomen negitan tumiap si kite so okay ro problemane si ako at least mihinang ko hadja ini taman tahatikun duk ini dalam sulatin duk ini samian inakahin so po sa mani mian okay magsukol si kaam si pakalelay duk bang murah-murahan makatawang kita bisi pagkasite bi ini bang dabang sa kita bisi bahasa yakan atau kami tawsugin mo hati me yakanin do kanin duisab balita ko ini kajari Tagalog ko kajari ini bahasa usal ko sumaganin we ini yakan ko para si kita bi may bangsa dabangsahin supaya tahati so kan ne pe ko ne sinabat ko delulay hati TV mahap yan me balita ten supaya kita mag misunderstanding atau kan mi temian sedih pag meaning ten bi yan si tenged pinasampayin was billahi wa alaikum salamin assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh